Kon madihamu arinauli pinasahat ni Tuhatai arina marsejarah salerending olumi na umajaro pasu parbogasoni sa bagas doro ni Tuhatai. Ingot hata ni Tuhatai, lubuk kun mari bagas rohani na pinasadani Tuhatta Jesusi dan boy siramon ni hajol maoni sosinira ni hamateani sedang mahamuna di bagasan Kristusi sedang mahamuna lau memuji Tuhani sarohang mahamuna di rumah tanggamu asa dapat binarsitai kus marohang disi hatani Tuhatai gulahon mai pasu-pasuon na mahoding olumi Hatani Tuhatai lubuk kon madi bagas rohani na pinasadani Tuhatta Jesusi dan boy siramon ni hajol maoni sosinira ni hamateani sedang mahamuna di bagasan Kristusi sedang mahamuna lau memuji Tuhani sarohang mahamuna di rumah tanggamu asa dapat pinarsitai kus marohang disi hatani Tuhatai gulahon mai pasu-pasuon na mahoding olumi gulahon mai pasu-pasuon na mahoding